Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Dore ibintu umunani utaruzi ku bwawe kandi nawe nubimenya urahita useka wifate ku munwa. Ikintu cya mbere, waruzi ko igihugu gifite imisozi miremire kurusha ibindi ari Nepal? Icya kabiri, waruzi ko inyanja ya Pacifique ariyo iruta izindi mu bujyakuzimu? Icya gatatu, waruzi ko uwavumbuye isaha twambara ku kuboko ari Umudage witwa Peter Henley? Kane, Sorry, your airtime is below minimum balance. Please recharge your account. waruzi ko umudamu ukubwira ko nta mayinite ufite muri telefone yawe iyo uhamagaye ukoresheje MTN yitwa Agaba Grace aba muri Kenya? Gatanu, waruzi ko uriya mukobwa uba ku mavuta ya Claire amazina y'inyakuri yitwa Animali ndenza ko ni Umurundi? Gatandatu, waruzi ko capital city ya Peru ariyo yitwa Lima, iyo uyisomye uhereye inyuma ihinduka igihugu cyo muri Afurika abenshi tuzi nka Mali? Karindwi, waruzi ko bariya abantu basuhuzanya iyo wakije phone za Nokia amazina yabo ari Miss Smith Clyde ndetse na Miss Luna He nabo muri Thailand? Umunani, waruzi ko Gabo na Sierra Leone bifite capital city zitiranwa ariko zitandukanyijwe n'indimi? Freetown na Libreville. Utu nitwo tuntu umunani utaruzi. Mukore subscribe